World Cup sang ni somni paruk nei meka video assistant referee VAR chungchang a sawisel na le in hial na atam mek lain FIFA chuan quarter final atangin VAR mandan thar a mangdon ti apuang abikin Argentina le Egypt in khela khan Egypt lam chuan VAR mandana hlei na omtia an soina sat ema wangin sawisel na apung zual le VAR mandan thar tur chu hetiang hi ani ang quarter final atang chuan VAR official te chu stadium chunga anom to ang ama zong kha chuan Dallas Texas International Broadcast Center IBC chunga FIFA video operation room atangin match an lo vil thina July ni som sang ni som ni paruka France le Morocco in khel atang kha chuan VAR official zong chuan stadium chunga atangin an vil to ani kalphung thara hian stadium tina primary VAR official pakhat le reserve VAR official pakhat da an nizel to dona Dallas FIFA video operation room ero chu VAR kai hruai tu ber angin ala omri thowang stadium VAR official thar te hian a hmun pui hi an lo pui char to don ti na ani chu Dallas nerin biak po na achiat pal po in stadium chunga tangin match video en le chu kalpui chun zom thei alani thowang FIFA dana chuan VAR technical problem awanga in khel tidanglam emo ti top emo phal anilo FIFA referee ho tu pa Pierluigi Collina chuan referee François Latexzier thlawang aron hau na hle a aham dana khan sawisel tur om lowani ati Latexzier hian sang ni somni paruk World Cup round of 16 Argentina in Egypt 3-2 an na match aham tum khan uchuak takin Argentina atane ti in sawisel na nasatak atok ani kha an tlom nu loka Egypt football association chuan FIFA na anlung oilo thu hian thlena Latexzier chu World Cup tournament chungzong referee mangchun zom to lo turin an ngen bawk France chanchin bu le kip in atarlan dan chuan FIFA chuan Latexzier match akai hruai dan khan enlet masa anga chu mi hnuwa tournament ham chun zom turin chorzui tlak ani don nge don lo ti anrel don ani